ovih američko-južnokorejskih vojnih vežbi raste strah da povezivanje ruskih i severnokorejskih vojnih kapaciteta menja bezbednosnu ravnotežu i u Evropi i u Aziji. Da li je reč o privremenoj ratnoj saradnji ili nastanku dugoročnog vojnog saveza? Gosti koji će govoriti na ovu temu su pukovnik u penziji Ljubinko Đurković, koji je sa mnom u studiju. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našao. Hvala puno na izdvojenom vremenu. I putem videolinka uključit će nam se predsjednik Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčić. Zmago, dobar dan, čujemo se. Dobar dan, dobar dan. Hvala i vama puno na izdvojenom vremenu za uključenje u naš program. Zadovoljstvo. Na samom početku, Zmago, šta Severna Koreja želi da pokaže novim lansiranjem balističke rakete? Pa, pre svega, Severna Koreja ima da pokaže 3 stvari. Prvo, da sopstvene raketne snage drže na visokom stepenu pripravnosti, da neće pasivno prihvatati vojni pritisak i da na američko-južnokorejske vojne vežbe odgovara demonstracijom sopstvene sposobnosti odvraćanja. Iz perspektive Pjongjanga poruka je otprilike sljedeća. Ako izvodite neke velike vojne vežbe u neposrednoj blizini naših granica, mi ćemo pokazati da imamo sredstva da odgovorimo. To je istovremeno i politička demonstracija snage i vojna demonstracija snage severnokorejskog rukovodstva. Šta vi kažete, pukovniče? Koji su razlozi Severne Koreje za lansiranje balističkih raketa sada? Pa, prevashodno pokazivanje moći i da nije ove vežbe koju izvodi Južna Koreja sa Amerikom. I sad sve te zemlje u okruženju, i Japan, i Južna Koreja, Novi Zeland, Australija, nisu članice NATO, ali kao da jesu sve programske strateške aktivnosti oni sprovode kao da su članice NATO. Čak i ako je NATO u nekoj misiji, ta četvorka pacifičko-indijska, ona učestvuje, Novi Zeland, Australija, Japan. I sada ja bih rekao da ipak Severna Koreja, pored pokazivanja sopstvene moći i sopstvene rešenosti za suprotstavljanje tom bloku, toj grupaciji, u bilo kom slučaju da dođe do remećenja ravnoteže ili, ne daj Bože, njihove bezbednosti. Mislim da je to jedan pokazatelj i predstraža, zato što su Rusija i Severna Koreja 24. godine sklopili strateški savez gde su se obavezale da jedna drugoj u slučaju potrebe podhitno, da ne kažem odmah, uključi se u ta odbrambena, odnosno ratna dejstva. Tako da oni time hoće da kažu da mi smo tu prva linija odbrane naših strateških interesa, kako sopstvenih, tako i ruskih. I pre neki dan, pored najavljene vežbe od 17. do 22. Južne Koreje i Amerike, mi smo imali pre neki dan, odnosno ja mislim da je možda i danas završena ili se završava Pacifička flota ruske vojske izvela vežbu. Znači, to je sada više nije sukob tih manjih ili, ajde, nazovimo, regionalnih sila. Sada je očigledno da se približava vreme kada se moraju izmeriti snage i uspostaviti odnos između velikih sila, prevashodno Rusije i Amerike, Kine i Amerike, pa onda, da ne kažem, Evropa je sada trenutno zapostavljena, ali se ona priprema da se izbori za svoje mesto u toj globalnoj arhitekturi i podeli uticaja u svetu. Gospodine Zmago, da li Pjongjang danas pouzdano može da pogodi ciljeve u Japanu, Evropi ili na teritoriji Sjedinjenih država? Pa, kineske rakete severnokorejske su izuzetno tehnološki napredovale posljednjih godina i mogu jednostavno stvarno da pogode ciljeve ne samo u blizini, ne samo u Južnoj Koreji i Japanu, mogu i dalje. Amerikanci se plaše da može Severna Koreja da pogodi čak i Ameriku i američke ciljeve. Japan je jako blizu, to uopšte ne govorimo o dometu tih raketa. I Severna Koreja ima i interkontinentalne rakete čiji procenjeni domet omogućava gađanja velikog dela američke teritorije. Ali
treba je praviti razliku između toga da raketa ima potreban domet i toga da sistem može pouzdano i precizno da pogodi cilj ili nuklearnom glavom ili običnom punjenjem. Znači, može se desiti i toga se Amerikanci plaše. Da. Ljubinko, a koliko nuklearnih bojevih glava Severna Koreja potencijalno može da posjeduje? Da li baratamo takvim informacijama uopšte? U javnosti sigurno ne, ali ako jedan Izrael se procenjuje da ima na 150 nuklearnih bojevih glava, pa čak i 200, da Severna Koreja sigurno ima oko 100-ak. Ono što je zanimljivo, a nadovezat ću se na pitanje koje je dat odgovor faktički Zmago, ono što je mnogo bitno, u tom strateškom sporazumu između Rusije i Koreje je Koreja se obavezala da će davati faktički tehnički i ljudski potencijal u slučaju sukoba. A Rusija se strogo obavezala da će pružiti svu tehničku znanje i moć radi osavremenjavanja arsenala naoružanja u Severnoj Koreji. Šta može, ono što bi se reklo između redova, pročitati? Da moguće da i u Severnoj Koreji je otvorena proizvodnja orešnika i ovih interkontinentalnih raketa, što kaže gospodin Zmago, gde se može Amerika i čitava Evropa biti na dlanu. Sa ovom raketom koja je sada probana, ona je srednjeg dometa i domet je negde do 1000 km, ona bi, što bi se reklo, na krajnjem dometu mogla da ostvari dejstvo u Japanu, ali ne dalje. Ali a sigurno posjeduje interkontinentalne rakete koje su visoko rezolucije i kvaliteta, onda je to preteći faktor za Ameriku i zato Amerika po svaku cenu, ja sam svojevremeno govorio da Amerika u reorganizaciji NATO grupacije, da će stvoriti grupaciju koju će podvesti pod, da ne kažem, NATO sistem, a to su ove zemlje Japan, Južna Koreja, Novi Zeland, Australija, ali će jedinstvena komanda biti u Americi. Tako da Amerika žuri da što više prigrabi uticaja kako bi danas sutra, ono što bi se reklo za zelenim stolom, za koji se na kraju mora sesti, imala uticaj, odnosno imala argumente sile kojima može da zaokruži uticaj na određene delove sveta kao ekonomski, da ne kažem potencijalno za, grube reči, izrabljivanje, ali za svoju korist. Gospodine Zmago, da li je potvrđeno raspoređivanje severnokorejskih raketnih jedinica u Rusiji ili je to samo i dalje tvrdnja ukrajinske strane? A s druge strane, šta bi, ukoliko do tog prisustva dođe, šta bi to zapravo promenilo na ukrajinskom frontu? Kakav bi to uticaj imalo? Pa, govori se o tome, ali informacije govore da je približno 90 pripadnika raketnih jedinica sa lanserima i većom količinom balističkih raketa da dolaze iz Severne Koreje. Znači, to su izvori ukrajinske obavještajne službe, makar za te službe nije baš sigurno da je to je tačna informacija. Uvek se kaže prema navodima ukrajinske vojne obavještajne službe, ali to ne znači da je to istina, ali verovatno se dešava i to, jer ako i kad su sklopili dogovor Rusi i Severnokorejci, znači treba negde Severnokorejci da testiraju svoje i raketne jedinice i lansere, pa i ljude koji upotrebljavaju te i vode te rakete. Znači bez toga nema. Sad, niko još to nije dokazao, vidjet ćemo šta će biti, neko hoće da dokaže, neko neće da dokaže, vidjet ćemo. Teško je reći, ali ja mislim, po mome, 100% su na ruskim teritorijama i severnokorejski specijalisti, ako ih tako nazovemo, pa i oni koji barataju raketnim jedinicama. Da. Evo, Ljubinko, za vas isto pitanje da se nadovežete sa još jednim, da li severnokorejski vojnici neposredno učestvuju u ratu protiv Ukrajine?
Pa, ja se neprestano, znači imaju zakonsku, Severna Koreja ima zakonsku obavezu po tom sporazumu i 24. godine sa Rusijom da upravo određene snage i sredstva angažuju u slučaju potrebe, odnosno kada su ratni, odnosno ovdje specijalna operacija. Jeste, specijalna operacija. Tako da ja apsolutno, ne želim da plašim Zapad i pitanje je da li se ja čujem na Zapadu, ne želim da plašim uopšte, ono što kažu, ni vaše gledaoce, ali očigledno svi postupci kretanja i ekonomsko, energetska i sukobi i na Bliskom istoku i ovdje, da ne govorimo o sukobima kojih u Africi koje mi ne spominjemo godinama, idu ka jednom konačnom obračunu velikih sila. I ovo je jedna vrlo mudra i kvalitetna priprema Rusije. Svi osuđuju što Rusija nije išla brže, ali evo sada, znači, bila je strategija i sa jedne i sa druge strane, i sa strane NATO pakta i sa strane Rusije iscrpljivanja. Sada je došao trenutak kada Rusija mora da izdominira. Mora zarad sebe i zarad čovečanstva, jer taj istok, Rusija, Indija, Kina, evo sada Iran, nose dobrobit za čovečanstvo. Hteli mi to, ne hteli da priznamo, i ne govorim prema ličnim simpatijama, govorim prema realnom stanju koje se dešava na svetskoj političkoj globalnoj pozornici i normalno prisustvo oružanih segmenata. Rusija sa Kinom je u dominantnom položaju što se tiče opreme i naoružanja, zato što imaju razvijenu u avijaciji 5. pa i 6. generaciju, u raketnim sistemima Rusi imaju čak 7. generaciju, dok Zapad kaska po jedno 2-3 generacije u odnosu na njih. I sada određenim manevrima, snagama, sredstavama, političkim i, da ne kažem, drugim kretanjima pokušavaju da se pozicioniraju prema tom, nazovimo, istočno-pacifičkom bloku gde spadaju Indija, Kina, Rusija, Severna Koreja i blisko-istočni deo gde očigledno drži sada primat Iran, ali eto, Amerika pokušava na jedan drugi način da to, ono što bi se reklo, ja bih rekao da, sad je pitanje ko stoji iz Amerike. Znači, Amerika je jedan istorijski probni balon neke države koja bi trebala da bude i bila je jedno vreme svetski policajac, ali pitanje je da li je to održivo. I ja bih sad rekao nešto, ono što bi se reklo, malo pretenziozno za neka buduća vremena. Amerika je sada povukla 3 poteza na Bliskom istoku, pešakom B3, skakačem D3 i lovcem F3. Šta hoću da kažem s time? Sa pešakom je već izašla i otvorila front prema Iranu. Sa skakačem je već otvorila front i suprotstavila se na neki način Kini koja, ruku na srce, podržava Iran. I sada je cilj Amerike da upravo ih zaustavi na određenoj liniji da bi Iran izgubio određenu podršku. A lovcem tačno gađa prema Rusiji, ono što bi se reklo, sa ovim postupcima o kojima sada priča, stvaranjem ovog saveza, da privuče pažnju faktički Rusije od Baltika do Pacifika, maltene u jedno okruženje, da je dovede kako sa vojnim potencijalom, a time da im ograniči energetsku, odnosno ekonomsku mogućnost sa ostatkom sveta. Da, evo, gospodine Zmago, ukoliko se ovaj transfer dogodi ili se već događa, da li bi trajno promenio odnos snaga na Korejskom poluostrvu? Pa, sva ova događanja menjaju odnos snaga i ne samo na određenom mjestu, kompletno u celom svetu. Pogotovo se to vidi u Evropskoj uniji. Evropska unija nestaje, nema više šta da kaže, niko je ne sluša. 2 velike polovine, 2 jake snage, s jedne strane Amerika sa svojim pacifičkim regionom, sa druge strane Rusija sa Kinom, sa Iranom, a onda još sa Severnom Korejom, to je na drugoj strani. Evropa je nekako sa strane pokušava da zaradi što više u ukrajinskom ratu, ali u svetskim razmerama nema šta da kaže, niko je ne sluša, nema ni mogućnosti, nema ni oružja, nema ni snage nekog da bi mogla nešto da napravi. Tako da o podeli sveta, da kažemo ovako, o podeli sveta, dogovarat će se
američka strana i ruska strana, ako pojednostavimo. Šta vi kažete? Ko će se dogovarati o podeli sveta? U podeli sveta Evropa svakako neće imati mjesto za tim stolom. Po meni je viđenje da neće biti 3 nego 4 stolice. Rusija i Amerika je već prepoznatljivo, Kina je odmah do njih, ali mislim da će Indija zauzeti primat kao četvrto mjesto. Što se prepoznaje, oni u tom tehnološkom razvoju vrlo brzo napreduju. Možda su, aj sad ja možda precenjujem to, korak iza Kine. Za razliku na kom su nivou bili, kako je zatečeno stanje. A danas očigledno, mada ja ne pridajem puno važnosti toj veštačkoj inteligenciji i, da ne kažem, IT sektoru, ali očigledno da on ima primat i držat će taj primat narednih, da ne kažem, 10 godina, dok se ne vide sve manjkavosti i slabosti koje će proizvesti tako brzi napredak i na taj način osvajanje tehnološkim procesima. Nemoguće je da danas mi zavisimo od veštačke inteligencije koja će upravljati savremenim naoružanjem, koje je velike razvojne moći, pa čak da ne kažem i nuklearnim sistemima, a dovoljno je da jedan segment u toj veštačkoj inteligenciji ili u tom automatizaciji tih sistema kaže i da izazove katastrofu. Sve dok je pod ljudskom kontrolom, to može da bude na neki način dobro za čovečanstvo, ako jednog trenutka taj segment se ispusti van ljudskog, a sve mi se čini da određenog trenutka uviđaju ti ljudi koji su maltene tvorci te inteligencije veštačke i tih IT sistema, kompletno u svim sferama tehnologije i u privrednom razvoju, da će uvidjeti tu opasnost i da je moraju na neki način ograničiti, usporiti i zaustaviti u krajnjem slučaju. Napravit ćemo kratki predah za reklame. Gospodine Zmago, ostanite na vezi. Poštovani gledalci, ostanite uz nas. Brzo se vraćamo. Nastavljam razgovor sa gostima, Ljubinko Đurković i Zmago Jelinčić. Zmago, čujemo se, na vezi ste? Jesam. Odlično. Da li Japan može da ubrza militarizaciju i razvoj sposobnosti za udare na udaljene ciljeve? Pa sigurno, Japan radi na tome uz pomoć Južne Koreje i uz pomoć Amerike. Makar Japan bi trebao da stane malo sa strane, jer Ujedinjene nacije su uvijek rekli i napisale da može, ako se opet digne neki neonacistička varijanta u zemljama koje su izgubile Drugi svjetski rat, može svaka zemlja da upotrebi snagu, silu protiv njih. Ali Japanci rade za sebe, imaju tehnologiju, imaju novac, što je najbitnije, makar sad je malo njihova moć, financijska moć malo opala, ali sa druge strane ne smemo zaboraviti da vezanje na Novi Zeland, na Australiju, u kontaktu sa Amerikom, to mnogo znači. Znači zajedno se nešto radi, nešto priprema i tu Japanci 100% razmišljaju u tom pravcu. A Ljubinko, da li Južna Koreja može da razmatra i razvoj sopstvenog nuklearnog oružja? Pa neki pomaci su već, da ne kažem, učinjeni u dogovoru sa Amerikom i to je obelodanjena vest, tako da sigurno će raditi na tome sa opravdanjem da imaju, što kažu, suseda koji ima nuklearno oružanje, pa kao da bi to bio faktor odvraćanja. Međutim, to uopšte normalno, ima i taj element sigurno, ali je najverovatnije da oni imaju sopstveno naoružanje koje bi eventualno za slučaj potrebe upotrebili. Tako da ono što je komplikovano na celom tom pacifičkom i da ne kažem u tom istočnom delu i na Bliskom istoku i tom indo-pacifičkom delu je, primjer radi, mi sad imamo grupaciju zemalja, grupa 4, Japan, Novi Zeland, Južna Koreja i Australija. A onda imamo
Pacifičku grupu, imamo Ameriku, Australiju, Indiju i Japan. Znači, neke stvari su toliko, da ne kažem, isprepletene. Mada budućnost Saveza, ja vidim da će biti promenljiva. Recimo i sada i Turska, Saudijska Arabija i Pakistan, vrlo komplikovan savez. Pakistan je dobar i sa Iranom i sa Amerikom. Turska je normalno u NATO paktu na neki način ima dobre odnose sa Amerikom. Saudijska Arabija s Amerikom, ali je Turska, a da ne kažem zakleti, ali potencijalni i obelodanjeni neprijatelj Izraela. Znači, neke stvari ne idu, ali su tu očigledno isprepleteni prvo ekonomski, a onda u nekoj kombinaciji Amerike, upotreba i vojne grupacije. Moguće da ono što kažu, vodi se ta pritajena ili diplomatija skrivena, da Turcima obećavaju da će im pomoći u tome da se nikad ne stvori Kurdistan. Izraelcima na neki način obećavaju da će proširiti svoju teritoriju, a istovremeno Turcima kažu ne, vi ćete biti glavna prepreka da se širi Izrael i tako da ne kažem te kombinacije u tim, ono što bi se reklo, glavama osmišljenim. Pitanje sada razaznati konačno ko šta misli. Ali se bojim da upravo se ne koncentrišu te snage upravo za ovu konačnu podelu prema bloku Rusija, Kina, Indija, jer Pakistan je na neki način suprotstavljen nekim indijskim interesima, odnosno tim pograničnim sukobima. Tako da se već može, što bi se reklo, razgraničiti ko s kim i ko protiv koga. Koga, da. Gospodine Zmago, šta širenje azijskog sukoba može da znači za NATO i za evropsku bezbednost? Pa pre svega ja mislim da Evropa mora da se zapita zašto bi Severnu Koreju automatski posmatrala kao svog neprijatelja. Naime, bezbednostna doktrina Pjongjanga prvenstveno je usmjerena na Korejsko poluostrvo, na Ameriku i na neposredno regionalno okruženje. Znači, nema nikakvih dokaza da Severna Koreja planira nekakav vojni sukob sa evropskim državama. Severna Koreja posjeduje interkontinentalne sposobnosti, ali posjedovanje takvog dometa samo po sebi nije isto što i postojanje namjera da se napadne Evropa. Zato bih rekao da Evropa treba da razmišlja i malo dugoročnije. Naime, Severna Koreja je zemlja sa više od 20 milijuna stanovnika, značajnim prirodnim resursima, razvijenim sektorima vojne tehnologije, raketne tehnike, inženjerstva i industrijske proizvodnje. I ako jednog dana dođe do normalizacije odnosa i postepenog ukidanja sankcija za evropske kompanije, to može predstavljati praktično novo čisto tržište i prostor za ekonomsku, tehnološku i infrastrukturnu saradnju. Danas takvu saradnju naravno ozbiljno ograničava postojeći režim sankcija ovih udruženih naroda. Što se NATO tiče, ja sam veoma skeptičan prema pokušajima da se mandat nekog Severnoatlantskog vojnog saveza sve više proširuje prema Indo-Pacifiku. NATO već otvoreno razvija saradnju sa Južnom Korejom, Japanom, Australijom, Novom Zelandijom i po mom mišljenju Evropa bi trebala da vodi samostalniju politiku, manje da traži nove protivnike na drugom kraju sveta kad već ima Ukrajinu, a više da traži mogućnosti za dijalog, trgovinu i smanjivanje tenzija. Ja ne vidim razlog zašto Evropljani unapred tretiraju Severnu Koreju kao neprijatelja i mnogo pametnije bi bilo da se Evropa što prije napravi neke normalizaciju odnosa sa Severnom Korejom, umjesto da svaki azijski kontakt automatski pretvara u još jedan zadatak za NATO pakt. Da. Evo, gospodo, stigli smo do kraja našeg današnjeg razgovora. Ostaje mi još jednom da vam se puno zahvalim na gostovanju u našem programu. Hvala i vama. Poštovani gledaoci, prelazimo na još jedan blok reklama, nakon toga slede najvažnije vesti. Budite uz nas.